Another Malakan Yam can as the Alacontin Baler Linguasame and the Madunishan Quasniamelanong Rising and Wale a Chanka Welka Pibadek Ronkin Dangro Jendang Red Buckle Banalert and Conte Lorod and Kaliang Banakaling Guasame Tim Banara Guasame Raj Mishala to Kum self came Yadit Gak and Kum United States Kadoba Anjikalat Kajano de first vice president de Jalun lad Dr. Riek Machar banamadan lat kan gwasan banjelin kel ka doba dan en lat kan no che chuang ikana take a language ke tok macha use kume United Nation ka doba dan shaga jogono maladiana kelu corruption ke ladiana tishiro de lot ka Queen and content tere ka South Sudan ladian election kan yen no which tere kore bari podo me banjelin kel kan konwe niam dong ajira me jedit kan online TV channel goro jeno jindere channel le support mi go je YouTube channel ko goro jin be subscribe kam go je ka Facebook page goro no bi page je follow ka ko be more information ke lare kon ba no gwas me be kan chamala ship ke je ka pet bari podo me banjelin kel te karamuchi wach gwat and dol na tin dol United Nations Security Council ka kwi dignitin content lat ka rodin rewi ka South Sudan wudenen konanyal gwasame jen shwale ambassador amakwe take issue mishares ka tadan kanisha ka gwen kaje kumi United Nations Security Council gwat and dan en dol ka tin rewi ka juba banamadan chalat gwasam banjelinkel kan lat kan no nene kan kuma South Sudan tere jadwar ko tere ko kanetin kon tilla opposition force kan shire kan gang ne South Sudan ko kuje mo sha ko de bel katin kon lat ko rodien chala do nene en choje shu kana ra wi ka South Sudan jan shika kan ka report mi kalat gwasam kan nene economic kurm lero the co precision area chane debel connecting content ray which kajuba kene kon la kwar kane ko korto gwat minanan kace teke ne kane telebel mi debel nika ajen ta dana lat kene gwasmene ajen ta nyogo rajbo ka ta dana de kuin kwar de jelat keje shebe alje to boko kum United Nation ko shi kum United Nation di kana do ne kene tele kuin kwar mi de lat gwami mo wot first vice president Dr. Riek Machar moderate gen Ramadan e kumal ku jela tan kene self ke me yadit kene tele do mi de kuin kwar de jelat keje she kula de longo ne wude mem nen kon yal gwasme che ray ko ajen men chalat ka ko te ko mota chagar ajani shika tok ajani ten chagar panken gwalon ko be kuin kwar be go wonyam ajani which she election charge de delay ke charge de yot kan yam ni chiang ajani da la jen gwaden tama me de election de jelat keje she bayan wone ne te ko mot ke process to de go to de kuin kwar de kulat ke shi kuma na chalat kuma United Nation gwadan and dol katin kuma self ke me yadid man yam jana ku gorodin defense chala ro ne wajin mi jin comfortable la ja gudin no ne di al ko kentele mi rek mi jekana but this United Nation diere kan kon la South Sudanese ti diere kan kon la kwar tele mi jeka kor chanke tere wike juba gwada dan tikatin kor tuoga outside insecurity ta outside of Juba gwada dan liu na tin chiang ka Canadian kon la jake de especially ni SSPDF South Sudan People Defense Force ba ka jak bu ne tin wan bikan ko displace bikan abikan kanek jen ko ala jogo no ne Ramadan e tan mal ni first vice president Dr. Machar kan self ke mi yadit de ka del loch rewach ka jen gwasta maka sha larab mo cha jala de ken chikan yola de no ne chikondi ala ngaje no te ka tum wan te shala de no sha de lat special shika permanent constitution shika population census sin konen sha woje ken ka bongone eno sha ka bulalete ba ko lat ka korkemi cha kuin kwar sha jalat kenen na me kenen necessary ki chong ko chine gor no ne de kuin kwar da pak so kujimo e masino ba titi de ga deal watch ban ngai ka je for fact kan wone ne gwade da ne tan ka Martin la 2018 peace agreement me tan ka je te ka ngoti cha ya pin to gorka kai kan ngoti ton kan motin kon gorka e international community up to date ko cha gono no te green butwok kume United Nation chi diere kan ko de kwadat kana cha election de jelat but election alat ka je gwarno gorko ngoten ko an we cha kuin kwar cha jalat cha korche je peno bet wano an korjen kwal goro de caption ko runa shanga ni resolo ka bara
kuma self came yadid ku inquire ka kolat but what will happen amam bitwok ka kor ka mi cha ku inquire cha jalat what if she result in kon shiban kan ka no ke kan ka trust and etin kon tin la South Sudanese ki opposition me kan kon no kan tin kon cha la da ken what will happen kan kon dia na ka je la kum United Nation dia kan ka mantan yam chi dia kan ka tama dia kan ka result tin bu ben ka gwasen be ajen kwala jogo no ne mugor ka jeno bi South Sudan ba teka mal gor ka jeno di du kume marai ka self ke ma yadi ka jen gwaseme ba deal take responsibility ko be no ba mal ba jeri aleka ka ko be first by president ba je release ka ba ngodi alte ko nde kan ngono no de kan ka ger ba kan nyok mulo ken katen so ko kudi moni cha jo mo cha jalat kume man tere wi ka juba man de pin self ke ma yadi gang ka rodian ke ku gorodin potaka no akani shi kan tikareko akani da kon tikarek kane ta kon la opposition cha ku li jogo no ne ngori no bi malbeben lonya first by president ko jana dan en bi malbino lonya je agenda first step cha latke akum United Nation gwad dan dol natin pala bel bel dialatini anotien ka chonga notien tedi chi jandan dinijen ala ko ti tere wi ka South Sudan won ajana kwala gornodi nishi malche ben kam leader ke kam kware de kare di ala ti tlat ka rudien de ka to na me mi chalat ku myself ke mi yadi ka kor gwan ba ker cha jogono jin normal kwa ngandel kwa ki implement chikondi alte konde chalat self ke mi yadi chikonenen en transitional government da ne cha kan kana document char ko be wajba wo wonyam chimla kana ala temen wonene ichine mwa ko la transitional government la ja extend ke la kuin kwa la ja extend kana gone ibneye lelen tema ichine mwa but dila mwa gwada dan take a process ni tibrialeka zelbe kay kirmi yadi dan kula mwa ponde jara madanan ku process ku kala yar jimmi yen ramadan ku yen taka mal angam de yen kula lele lo rach kabila no take kuin kwaran balat wa ramadan ku de man ku kala no kuin kwalat ke chi la rete je cha chu jogo no jina gor no bi dakma char bija kam wa rete je gor no bi arach bi kula were mala jen do dan bi mal ben ke je ku election kolat lene je you do it but she calculate insecurity a result in kon baral bigala accurate bigala to go ana ku kwan citkam lat ke voter registration in tema a result ko barar ba kan go opposition gwani mashi kwerin ce yen gwani mashi ya kam shondien so tell me shale fairness ke tell me shale fair ke transparency right now ko kum self ke me yadit ga kan kum United Nation no angum lad yen no ne to kum mo right kim yadit te kay so right now agenda na to akane violence man tore yika so da akane telekatan wala kanitin content jakke de ni SSPDF gwatsen content to opposition post ticketing so minyo di dalkanu kumelon ko en dakma chare da ne tanmal so were wiki jupa minyo no jen chamulel chenno gono biso Sudan batikamal so report en chalat international organization ki international community akum selbe ke miyadi de chechong agenda lat kene ke agenda ticketing right now right corner kanitin content makana special chigro ke queen warway army ne kon nyinke de SSPDF ko kan de SSPDF kan de kon de nyin ke nyanin wari tila nuwar way army rewi ka nasir mi kula da pinya tamare wi ka Sudan ko radi ato kan ka nasir so an bal ko ba dahma char ba jebel ko jen ko ria ko control kenyam ana ko focus ko toge din kor chapaito kor togo nka gwade dane ishiwe court worker nika 2024 shwakari akuma SPLIO mama mucho relat ka gwasidan and yet ci self came yadid shamodba kami point de ci goro der tin kon lat ko den der kari alaka special ngai kon di altin kon at work ngai content ci den lat ngai kon me chala da dakma char goro jelo ngono de mal der ben baramdana busy self came yadid ko gwade da na cikin ke 2024 chukume SPLIO chukan de kan deploy chikala do more than 750 soldier
tila SPLA yo yo anan kan nasar shukan da ne SSPDF shukan ga da hakan ne wai ami nan ma mu da tinka gwasidan me shi rudan linga no ba unified force ba jin let what happened ki da ne SPLA yo shi ga jiyan ko don da unified force de jin nore yi kan nasar dan gwada ma cha bulo ko kum self ke mi yadit le 2025 ci kurmo ce to so kwana meling gwada da ne da ba da kuma cha kula okay mai ko ne dan rin ya le dan ne rescue we janan ke me wone te konte shi gagara wi kana sala de ne SSP da te yin kan wer wayami ren ya le nya me shibin me de meje ke majudak de janan gaje yel majudak so chwe luk che weno che we e de ni ka kono chwa de ni ka nan ga changin ne mutu ku ma SPLA yo mutu kan ke tension amma mi kan kana shunan ne ga jan change da chela do de ni ka wen ba nan run ka changa do dien chu ko chu nyolo to chu wer wayami kan de ni SSP chu ko nyoto en gwada dan ko general ko lo liutan so mi nyu do de ala kuma SPLA yo drop kaneka asal bike mi yadit pele kala titten so a cin kan jarol majuda ba kana liu kana ngoda ba gorkan tok dakar ma chade yeyen so ay na chaga jugon hodi gor jeno ba dakar ma char gor jeno biya jelun biya we ka dialogue biya rach handana nyen rob dan be mal ben kaja bana jek kana the report bu kondum fen kana ledvia bana jelin ka report adian gwada jikan kum self kem yadi jikana de manano de dakar ma chade jelo inten message mu be kaka